Za poklon za 8. mart je knjiga. U IPS-u ih ima dosta, a evo samo nekih izdanja. Za početak, kako preživjeti brak, Bosike Pušić, za one koji nameravaju da uđu u brak ili koji već jesu u braku. Zatim, kako birati supružnika, Mavis Klein, za one koji biraju supružnika. Zatim imate Richard Smith, vodič za mršavljenje pomoću seksa, za one koji imaju problema sa kilažom. Zatim imate zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape. Pa imate, naravno, orgazam sa velikim O. I pošto znamo da u Srbiji muškarci ne mogu bez majke, imate Majci s ljubavlju. Zatim imate od srpskih spisateljica, imate Mirjanu Bobić-Mojsilović, Ljiljanu Habjanović-Đurić, zatim imate Vesnu Radosinović, Dušku Jovanić, i imate razne izdanja i naravno nezaobilazna Isidora Bjelica, Ljubav u Tunisu, ko još nije kupio, neka odmah doći. A pored toga imate i slobodniju varijantu, kalendare Exotic Man i za one koji žele da njihova draga bude kao Madonna, naravno kalendar Madone. A sada idemo u još slobodniju varijantu, u malo strani deo. Od slobodnijih varijanti Kama Sutru, zatim imate Super Sex i naravno The Joy of Sex, a za one koji planiraju da poput Richarda Gira pređu u budizam imate uvod u budizam da bi vas draga bolje razumela od Geshe Kelsang Gyatso. A najslobodnija varijanta po našoj proceni u IPS-u bila bi Male Nudes, gde pored teksta imate i fotografije. I za kraj, ja bih vam samo predložio da vaše dragoj poklonite najlepši poklon za 8. mart, a to bi bila beba, i kupite je ovu knjigu. Ja svim gledateljkama želim srećan 8. mart.